Karong adlaw guys, nagpahimo si Inday Vlogs. Nagpahimo siya og kaligo guys, nga way haon-haon. Oh, naarata diri dapita nagkuan. Nagbanig-banig guys. Oh, naasad na ta diri dapita no. Oh, kapisansilyo. Na nagpautaw-utaw lang, nagpautaw-utaw, naglutaw-lutaw. Ligo gyud, ligo kay way bayad. All free. Salamat sa Ginoo no nga free gyud. Oh, wala jud ta kabayad og entrance kay wa man say entrance ha mo na diha. Pwede ra ka maligo guys bisag wa kay kwarta. Ana. Oh, bless kay dapit sa dagat guys. Panalangin ba? Munay panalangin guys sa Ginoo guys nga dili ginato himo nga kuanon guys, way bayad ba? Ang hangin, ang hayag, wa gi bayad gyud. Salamat gyud sa Ginoo no nga pray jud ta diri dapita. Kay unsa man po ibayad na to pa ta.